Uredništvo Red televizije reagovalo je povodom neumesne šale i insinuacije voditeljke jutarnjeg programa Ne gledam ti ja to Tamare Gallijano, kojom je uvredila Radomira Marinkovića Takija, oca učesnice zadruge Maje Marinković. Naime, voditeljka Tamara je u emisiji komentarisala aktuelna zbivanja u zadruzi i tom prilikom se osvrnula na Bilala Brajlovića, koji je svoju devojku Maju Marinković u četvrtak uveče na momačkoj večeri prevario sa Majom Kovačević. Voditeljka je podsjetila gledaoce da je sa Kovačevićevom svojevremeno bio i otac Maje Marinković Taki, te je neprimereno i neslavno zaključila da su spavali zajedno Taki i Maja, odnosno otac i ćerka. Marinković je zbog toga rešio da podnese tužbu protiv Tamare Gallijano. Uredništvo Red televizije najstrožije osuđuje neprimerenu insinuaciju voditeljke te upućuje javno izvinjenje Radomiru Marinkoviću Takiju, čestom i drago viđenom gostu Red televizije.